Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nontu bakona kanya kugwatanira nao nikiri weru weekend tha ithatu mbitagwa Ntinyari Kinyua jani jamaja tukubanganiritio tukubana aru akiri nteto chietu Tarene njega cha mutumanto ithinki ata gavana wa Meru Kema bathirikari kumiringira ndebe bari chia karigana boregani bayo kuga ni kwenda kugwithia kithomo Aini mwanya ba Meru kuga bo batindira kawira mwangaza ni untu atabarikana ndere arigitene Tangazaji baweru kuriunga ndene skuru ya ritwa ya Ntunene Otukubona turi kuria no kuthugane Meru netete bwega na mbere runguru wa utongere bwa gavana Mutumanto ithinki no kuthugane Meru netete na mbere bwega runguru wa utongere bwa gavana Mutumanto ithinki aranira about kurukira 23578 jiri ithatu ithano mugwanje nyanya nkurukitore live kane mwako mukagitene kakakire Facebook na kinya YouTube no ithiro gitika gichokyo giaku nkathume ntumirie ku ora tugwita na mbere mwanendiro mathithio utukubona arua ni Purity Richard tukenjeria ntoto chietu atongeria kathomba ja Meru ni bakinyite mamburene ja guchokia nkatho kwa MC wa Bogeta West DMK Kiogora akiaria mamburene jaja ure wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi na kathite gavana Mutumane kujukia gitike gavana wa Meru akiuga ni uritunguge Murungu na kuga na kwendera Mutuma wega na kumwendera wega gutongerie ne bwawe ni ara hamuringirite ndebe bo kathana kuga ni mtu mwendithiri na urumwe na nakubwira burugite kio gavana kiaria no gavana Mutumane ithurite ne giro mibango ya kuraga DMK Kiogora kiriro ari rwa mbere akurita gitine gavana Kawira Kigobu no kwa umanirie na gikugia sniper na kinya ana bamunino speaker Mwandali Mutuma augite adirite gitike gavana kuringana na katiba ya Kenya na tiwendi wa mtu kinyoriko mutukikare na report ije Kiadia kiathone kia guchokia nkatho kia MC wa Bogeta West DMK Kiogoro waringa bana wa Meru Kiraitu Murungi na ugite Murunga mojwa we kinya thaiji ni Meru kugwata mbaru wathani bwanga bana Mutumanto ithingia kenda bageta na mbere kugunika na mirandi ya witi na mbere migambo ere gwati mbaru ni bamwe batongira barabori kiathone giki na kinya kiarianga bana ntwe ithingia thera kiuga watatunyanire giti ni watho bwatu mekirethira kikarira na akiuga na kurita ngui kenda kaguna Mumiru itiki mwathani araikiria mawa kiaraikiria yembe itukiro mbere karakari nao nekenda Meru niomba kugitata wita mbere itina gituma. I want you to treat him as my own brother. Oni gitiki angawa na ntecho akairi na tunisema tutatembea na yeye ntwithinkia meri ije twakara noe kuma March mpangere gwita ugatega metene raiji barabara gaikwenjwa next week twetete kurugora irasi bina bia ECD twakete na Mutumanto twithinkia mtu wata tubikira ngoya ntebato yaza to tarugorerwa omba kwethira were sina ugeiwe ngoka nuganyigwa kuize kugia ankwenda obwira bau bakwaria nau tera one toithingi ole obugita takuja kwa uwanja turinge siasa ore ringawa na toithingi kwa tumurekia tutetete na mbere ndirira mama wa Mutuma ayokia giti giakwa woni ndere DMK inte kwenda giti mwanka kagita kamwathani process yekinya na mwathani arenda gututuriria gutura ndatirimana na giti simply because ndare deputy governor ukethira governor ate aria mantu ya majani ukethira ngavana ate aria mantu ya kimera gya kawa ukethira ngavana ate aria mantu ya mira oute mutongeria
magician. Kinginga bananto ithinkia na atarĩte jamwe ja mathĩna jaria Meru ĩkũrũkĩrĩre kende kethire kĩora kĩronda mbere akiuga nĩ kũbangĩrwo kũra kwa bamwe ba MCA cia DMK gĩkuũ kĩa mũtigere Sniper na kinya twana twa MCA Mwendari Unika mbibĩtue manto ya DMK yakĩbangwa mwaka wa 2022 iboko meante tũikarĩkĩte mũtano wĩtwa Sniper wa kuma Embe atathi kwa mwanka thai Deputy Speaker oria twana twĩrĩ kenda bomenya Meru niumĩte kũraya twana twĩrĩ no ntubwa liberation ya kũrita Meru ĩrinyene neru arĩ ũkĩa kwithira te Mũrungu tũthĩgĩtha twĩna DMK ya safari tumĩte tũrĩ MCAs nenda ya na very emotional antu bara tũrakũrũĩra Meru ĩ muntu wenthe ũkũromba gĩtĩ yote Meru roeta wa associate na kawira tukarekana nyabi etu twamwe kuronwe no tukwisia kwikala tutereka ichiarwa Meru ira tutwire kura ile tuchiarwa chiarwa twatutũrĩra mungi mwanka Meru yesa sawa bunge Kiraitu Murungi na arombete akariba Meru thaiji gũtigĩra mwankene jwa ngiri jiri 27 nĩba kũthura mũtongerori na kathariga kũbaguna na mirandi ya wĩti na mbere. I think we have to be very focused as a community karibu kwa na development wana muntu gutinda kuina nabwe muntu kunywa maro nabwe na mbi kenda umuringira kura. I think me I'm not with you. We should look where we are going. Ira kaburomba ituete ni tujukie kura na bara batena ibande bete bajukie kura na kibande kina inyokera risasi riko ringano igakoroga risasi riko getatea no ntugote thirikari tukenga maiga tukenga thirikari naye na kura Muthiene DMK na atarĩrĩtie siasa nĩ cha mwaka jwa ngiri jiri 27 akebera gĩtĩ kĩa MC wa Bogeta West na rwa mũno akethira gĩtũmĩire gĩtĩkĩrũ kwa kethira kĩromba na leo ni kwendang'anire kathari kidogo ngwana kuburomba rutha pumagara itoco akura ntere ingica mimi ende ntiuga igĩtĩkĩrĩrwo gũcana ndĩnketa kĩatho kĩngĩ ya kura angwenda akiuburomba rutha tutikoragia na tatukona DMK kuna kumenya mbitite kugambia kuriku ende ngugisia nukira gutuma mbuga ntiuga thaĩ ngona kwina time up 2027 na ngugisia Bogeta Israeli kwarani tubati ucokaniria igitera campaign rirĩo kwate ni DMK njara no ntoni mbonete otongeria bwawe no kaigwa ndauga mtu imutongeria bumenye yu mante ara yorongo DMK that is kind of the limit ugachenjia watau tubagwate mbaru kenda itebia birego na ubikiga wakethwa ino mo gutarerwa ari guru na ariku nau kana kwenda guturatura bomutharima nyao ndatharime bibetu nara so nende ndikene kwantu bamure mantoro wecho ya uma kana ya yorongo mantara nda wecho ya uma ngetha ndirezi na kurombete kia senator 2027 Meru County kuma Bogeta West gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ wikendi rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Muoroto ja thirikari gũkĩria Kenya nĩ Juu Empowerment Program tukianarwo nĩ jokinyĩte ntere cia Kariga kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na arua jokimenyekana ta Tharaka Boda Empowerment Program atongeria Kathumba Barĩo Musalia Mudavadi William Kabogo mutongeria wa baraba ingi mbunge-inĩ nene Kimani Ichung'wah na siasa bangi bagikinyia bakiaria siasa bani bakathite thirikari ni kuja na njĩra teje kenda gũkĩria mukenya wa nthigũrũ Bogete thirikari rais na munini wa Professor Kindiki geta na mbere gũkĩria Kenya nonto kinya ni wĩra nebekĩrĩre Kenya kagitaga siasa nthiru Paul Kabithi na kurikithia mambura makotha mbeca cia kuringa njeki nkiama ya bonda ya Tharaka muthenya gwe mthintere cia Kariga mambura marahama gutongoretwi waziri munene kiri thirikari nene waziri Mudavadi. Tusiseme two term, tujue kwamba njia ya kupata two term itakuwa through the ballot, through the electoral process. Tujipange, we register when the process is on and we prepare so that we have a peaceful and democratic election at the right time. Kwa wakati huu, for 2.5 years, President Ruto is doing his work, not just because he wants to do it, no,
because Kenyans deserve to be served diligently. Waziri wa mitandao na mantu maki hendekire thirikari nene na urankurukina na kurikiri mamburama. Sasa hiyo jamaa mwingine mwachane naye, hana maana. He is going nowhere. Sasa unaenda Amerika unaanza kusema kizungu mingi ya Kikuyu. Sasa wewe unatufanya mafala Kenya mzima, si ndio? Watu dunia mzima wanafikiri ni Kikuyu. Uradhi kwali ya Kikuyu kama muguru kimule. Mambura marahama kuimbimbiri twintongoria kathumba muratho kuma gwaramu Kenya raruma. Araba ingi bakiaria bombite wikirane na urutingugi bwa Rais William Ruto hamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki. Akimaliza na kina Musalia na mimi niingia hapo. Tupenye hapo na Osoro na wengine. Na huyu Mutuse. Simeona Mutuse. Si ndiye alifukuza Mkabila. Kindiki akapata nafasi. Kindiki aendelee. Na tumesema kuendelea kwetu, William Ruto kuendelea, Kindiki kuendelea, huyu Prime Cabinet Secretary Musalia kuendelea, Waziri Kaboko kuendelea. Sio waendelee tu washikilie viti za uongozi. Ni waendelee hiyo barabara ya Miomponi kwenda Nkondi kurudi mpaka Katunga iishe. Harambee! Mnataka maendeleo, hamtaki. Mnataka nchi iendelee mbele ili Kenya ikuwe moja. Kwa hivyo mlima si kule kwetu, hata hapa nimeona kuna mlima ingine. Kwa hivyo wakisema msiguze mlima kwa kupenda hii nchi, hakupiga kelele, akakubali, akasema bandu kiti iko kwa mlima na hata huyo ni mtoto wetu, na Kindiki akanyamaza, akakuwa waziri wa interior. Yule jamaa kukaa pale hawezi ngoja, akaanza kupanga, Ruto anaweza toka saizi nikuwe rais, Ruto anaweza toka saizi nikuwe rais. Akaanza kukosanisha mlima Kenya na jamii zingine za Kenya. Anaenda kule kwa kina Mudavadi ambaye alitusaidia kuunda serikali, anawaambia hawana shares. Anaenda Ukambani hamuna shares, anaenda ingine hamuna shares. Kiripotera Waru TV kumanteretia Tharaka wadini cia Kariga Bitogo Paul Gwakabithe. Tongeria mwanya barutere regani bakinyite ntere cha kaunti mbukire mambura za kugwata ogeni mubunge wa Manyata nwegetonga mukunja siasa bani bonanite muthuro John thirikari kuga itiomba kurungamira kithomo ontubugite bagatetera mwanka muthia siasa cha kwebire gitini Rais Ruto ni gwete mwanki na aria gwatimbaru barigathi Gachagua bonekete kugwata mbaru na kurutira bokatha mwanki jwa kurita gitine mutongirio mukunji uria wonekete gutwika munthu munene wa thirikari kagitene gaka nonekete kinya kuinyiria no mwanka Rais Ruto ane. Atongoria amwe na waoregani matongoretwe ni Secretary General wa kiama kia DCP niwe Cleophas Malala ni mavesanite mukana wa kururungana nginyagia thingira wa iregi na arutwa onthe wa kurwa mbia cia kurivira arutwa mathomo ma primary na secondary ikorwa igicokua. Ino ni vuva ya minister wa kigina niwe John Bandi gutangaza ati thirikari nene ndiri na mbia cia kuigana cia kurivira arutwa onthe mathomo mao na ati aciari nio magokora makirivira. William Ruto ndio anakula pesa yetu ya free primary and free secondary education. Tumempatia wiki moja William Ruto tarehe 8 mwezi wa 8. Kama utakometuma pesa kwa mashule tunafanya maandamano, tunakuja kule State House. Guku seneta wa Nyandarua niwe John Methu akiuga ati aria maratara muthamaki wa bururi ekonie kithomo nio maramuvitithia. Siku ile ulichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ulipata Kibaki amefanya masomo ya bure. Uhuru Kenyatta akatusaidia ya secondary imekuwa ya bure. Wewe William Ruto, inawezekana watu wanakuadvise ni watu kama Oscar Sudi, mtu ya class 3. Mtu anaitwa Faruki Bet, mtu ya class 4. Inawezekana watu nasikiza ni watu hawajasoma. Lakini watoto wa Kenya utawapatia masomo, upende usipende.
Mwenari wake Joe Nyutu uria niwe seneta wa Murang'a akiugaga gwika uguo ni kwago kugwithia ikero cia kithomo bururi-ri kuona ti andu onthe makavota kwirivira. We want to tell William Ruto, sisi tulizaliwa tukaambiwa kwamba elimu ndiyo mwangaza, si ni kweli? Yeyote basi anayetaka kumaliza masomo ya watoto is a leader unto darkness. Mariti miario ino mari thiini wa tauni ya Embu kuria makwamukagira mumbunge wa Manyata vuva yake kunyitwa na thitango cia gucukuma imwana kururungana na kuthukangia indo cia mwingi. Tetea mimi ni makosa nimefanya, niendelee kuwatetea, niendelee kusimama na nyinyi, niendelee kusimama na nyinyi. Wangapi wanasema niendelee kusimama na nyinyi? Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Arito baskuru yari achuka ni bagwatanirite na gikundi kia Benevolent Club kiri rugendo rwa kugeria kuthambecha ciotethio na kurira bisi arito barabati guchiumba ndene skuru bobo jitonde bomba babonekete kinya guta skuru ni wagibwa bisi kuringana na urungamiri ba skuru arito ankuruki ya 60 tayari ni babunikite ni utethio bo onde thirikari onekete kumenerwa ni kuremwa kurungamira kithomo. Mati Mugambi no ina rugono ruro. Riri rugendo rwa kiao kenda gutetheria arito abaraciari bao batakwibumba na baraba umite michi itari na kanyamu na gitu kuruga mundu ni charity walk. Arito ankuruki ya 3 ba cukuru mwanya mwanya vekirite kaguru mugongo barikanite cukuru yari ya Chuka tauni ya Chuka kenda guchangithia mbeca cia kuthomithia arito abara baumite michi itakwibumba. Mwali wa mbere ambiriri wa kuchangira pesa ino ali umwe ali very needy. She was actually the deputy head girl na by last year aumire na A-. Kogu ni kuona ni it is the needy and very bright. Target yetu already ni tulirite ana over nusu million. It was a very good idea for even the school under the steership of the principal to ensure that we have a kitty for the needy so that we don't have the students being chased away to go home and look for the school fees. Ringana na atongoria bacukuru no anankurukia 60 iba batethekaga na mbeca ino. Twina kwaina ciana au mbere wethagira mwana kwandimitwa Chuka Girls but aciari matikumba kureba the full fee na nikio gitumi tuonire nonto support union there itikwigana. The other students were willing na mauga ni makwenda ku support their sisters na nikio gitumi tuambiririe kilabu giki. We can say that we are helping many children, those who are not able to pay their school fees, and unfortunately some of them even lose their parents when they are still in school, and we cannot make them go away because they lack school fees. Bari na mworoto wa guchanga mbeca ciringi milioni 1 bariuga bari agabichi nuchu nontu arito baba bonthe batiomba kurirwa mbeca cionthe itari mwe nontu itikuoneka. Most of them are really being affected so much because of the capitation, and that's why you are seeing that some of the schools are even closing earlier. It's a big challenge. It's the economy that is also not coming out in the right direction. I'm not a politician, guys, but then I'm a banker. Yeah, things are a bit hard, and were it not that the Euro board was restructured the other day, that the dollar came down to about 130, things would have been worse. But so about ya chiari katukwana tukinyilika muno ni onto thirikari ni kwenda utekeleza mantu yakakurekia ku support machukuru na njira ya ira yitwa free primary ka free secondary education fund neromba yetu ni thirikari ilele yone achiari bonthe bateanene kuri achiari baraburu baumite nture ne ira batina weso no buriku kwa thirikari tebatire kurekia mpango yo ni batire bikira manani kenda achiari bomba kuthomithia na bora kwagirite. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Mati Mugambi.
Bwega igweta na mbere kwarania na bautu tukubana ro turi kuria maoni jaku ni jari ku ni uria miro yitite na mbere rungu rwa gavana Mutumanto Ithinkia 23578 niyo namba yetu SMS kuruki na utige gichoki gaku kiri mitandao yetu ara turi mwako mukagitene gaka. This is how we want Meru to go. I think Meru is in safe hands. As Gen Z, let us support our governor, please. Mugende Kumantu Betwe Kiongo. Meru iko sawa na Mutumanto amefanya kazi vizuri na tunaendelea. Kuna shida kama Mwire ne kuma Nterecha Kiutine. Samuel Kumalare Mutumako sawa kwa maendeleo. Aya, rikana ni 23578 hijiri ithatu ithano mugwanja twachokera tangazaji ba Wero TV tukana ni bethebe kinya skuru ya ntunene tuketha tukiona uria gwatinda ugeta kuraja. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, Locks Union Kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturukura tuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charuki iri mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana uturingire thimu kurukira 0706 446 198 Bwinthe ipo kwa Kiogeni. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#.
Pakigweta na mbere kurumira nteto cheto watangazaji ba Weru TV ndi bakinyite ndene skuru yari antu nene kiri mambura jao ja kuriungania na maskuru ni araba jokete kanya kawe kenanira na ritobako batara na kinyako barire gukonya mantu mwanya jo turo Weru ni ukabako gwatanireta na kambo ningi mwanya mambure zaja ja kuriunga maskuru. Nicholas Chabari no gutwa Kenya. Omuntu okwebunanga abura komba rwimbo ruringitwe rwimbo rukuringagwa chukuru yare ya ntunene nara alitwa alimo wamwe na ndikibandetho kuma TV ya Weru wamwe na Weru FM bakuliongete chukuru ino nikenda bathinabe na gukenanira na nkuruki kwaraniria ni creator kutoka kwa Weru TV ni ombe to MC Tash. Wangapi wanajua MC Tash? Huwa tunaleta show ya Tuboroke na MC Tash. Nafanya kipindi inaitwa Friday Bashment tukiwa na MC Tash. Naitwa Purity Nguta, nafanya Weru TV na Weru FM kwa kipindi ya harusi, wedding shows. Gweta Keria, si ndio? Naitwa Empress Rita, tunafanya show na DJ Tush and Tempt. Monday to Friday from 1:30 to 4 p.m. Na Weru TV batikuliongete ebonka ende iba kule na chore. Mafuko we deal with bread. Tuko na mafuta. Sasa wenye wanataka gari sawa sifueliwe, we have retail, we have wholesale. So all of you are welcome. We have also Ondero. Ondero ni wale watu wa online. Kama unahitaji kuongeza masomo kama DJ Tash, unaweza kuja pale Meru National Polytechnic usome online, si lazima kuja physical. Na kire ndionga eno alitoba baibona netie taranta achiao mwanya kona neria alitoba kuthinambe na ukuria kinya taranta akibwao Takwera nkerio yo watare handinga kundi emboloto baba torekere. na moroto ogunthe gwa ndionga eno ni kuthinambe na kwaria na aritona kubanenkera amataro omaganu makuthinambe na kubatetheria kwithirwa baina moroto mwega kithomoni. Unajiamini na unakuwa uko unaamini yale umeambiwa, si unakubali makosa yako, si ndio? Ukiambiwa makosa unakubali and then you rectify. Okay? Some of the things that you need to do for you to succeed in this life. Number one, you must guard your potential. You must guard your potential. As a young person, as a student, one of the things God has given you is a potential. You can become anything. Passion is very important. We choose career depending with our passion. So you need to be careful. Can I tell you girls? When you open your heart mapema, utavunjwa moyo. Utavunjwa nini? Please guard yourself. Are we together? Save yourself from those enemies. But also guard your academics, and protect yourself from any evil in the name of Jesus. Mwalimu munene wa chukuru na tunene etwe Agnes Mutungi wa mwena agwati mbaruba ndionga eno na kinyande kibande toba gichokia nkatho no nto bantu go yemuthi muno bakioria aritu bathinambe na kwithira bana moroto muganu gwa kuthinambe na kubaterio turoni bwao. Weru TV batongeretwe ni Madam Rita itugucokia nkatho ni tubaguturiungira itwithirite twina ntuku njega muno ana betu ibataritwe bwega bakuritano bwega muno ni pastora tukukari nawe na kinya crew yonthe ya Weru TV baturetera kinya tuba ututhomithia mantu janguge kuma Meru National Polytechnic na itugucokia nkatho muno intuku nene na muno thai riria tukuona na betu ibetite gwita holiday ni matarwa mega ja kubarikania ati bandu ni aritwa bamenyere vision yao. Meru National Polytechnic is a private institution anaba tukurekia kubanenkera mataro magirite umuciari wina mwana naramuci tugotie into takwa skuru ngirindi ila mwana kawata bungatia university muga Meru National Polytechnic and nafasi yara tugatanete na Weru TV
bukuruta gwirembega ya kuriunga matura kuriunga maskuru nontu bwa kubanenkera ana bamataro kuguro kunene tugwatanirite na wero kuriunga Antonene Girls tugwirwa muno entertainment irere jana na mataro jana na matariwa ngitikaribe holiday wakati kijaje maana ni muno tugwirwa muno, that is their future na tugwirwa sana. Mafuko Industries na Meru National Polytechnic na Kinya Abraham Kanata wa New Birth Church nontu bwa kuwata mubango yoyo Weru School Tours Mbaru na Kinya School ya Antonene Girls nontu bwa twetikiria tumba kweya na tukareta mataro kiri Aritoba School we na kenda otomarire romba au twetete next term na Kinya the following year wakya kwithira wenda Weru School Tours bakuretera mwago ya yo kiri school weku nontu bwa batire kubwethia ni watu andikira email kiri weruschooltours@gmail.com na tukakubangira ntukire nya tukareta mwago yo kiri Aritoba School we ntugo inene kwithirwa turi ncukuru ya Antonene Girls ira ithagirwa iri internet ya Antonene Gebe North na ara timu ya Weru TV wamwe na Weru FM barikanite na Aritoba cukuru ino ya Antonene Girls wamwe na Aritoba okethi na mbere gukaranira nabo na muno nkuru ikubanankira mataro kuma cukuru ya Antonene Girls Petro Nicholas Chabari Haini bakoma Meru ni bamenerete wirane bora wari gavana wa Meru ari kuga kaeja na ngiriga na kiriwero komba komwinira rwimbo rwa kumeneri aregani bayo bagisiasa ini baba bagite unente to chioveri na gutori na wendi bakwina rwimbo ruru bogite kagita kawathani bayo mwini yake ari akwina gavana ni mukuru wawe no muraga baichuna no awatere kwina kanenkero ambecheu ni batarite kinyaini bakume kamba bakibera bamenyerere ntu kinyaba ina kuombeka bakarga kuri wambete na tukwenda kumenya uria asani bakuma kaunti Meru benderete gushitanira kenda kona shiringi riega na rimwe kumakire gavana batatu bikaira Mwangaza itwitire kire mutandao wa Facebook kuguria na twenderete na shughuli ya kuguria na ikirikana ikiume kimwe kithiri kuna gintu kimwe tukushirire metho gintu iki nakyo tuonerote musani kinyomo na rito kanegweta kuma kaunti Meru raishumbura gwita rwimbo ruru na nturandito kale namba she baba ingi twabaringira thimo twabore nikibate kwenda kunira Mwangaza na baba ingi ibatushokeri batu irojo. These are not things to be taken seriously by the creative industry. They are not very honest. Arena instruments cha power. We never had such public declarations about anything. Ngasiori okatha tunafikire na tomba wetera mtu mungiria na kanenya nto bale kanenya tu bathatu na riro kare onanene utiwetera asani project we msanii oroko na msanii omana kabira Mwangaza akare murega baichu uteta Mayuda uteta Saf uteta Lengo uteta Promise uteta Nate Mwalimu uteta Mankenywa uteta Singwele uteta Kristinadi uteta yani uteta Kamano ngiria ni mbesa no te otesienda but no one te competition no expected and maybe we na thina nyingi wete kumatukira so from now on set urikane mantu yaku yaro bwitha cia ntumbiri uriayo na ntumbiri no rege na Meru yonthe watanire yamwe gavana batatu Faith Kaira Mwangaza yomuse kiume kithiru na tumirire kwa musani oro kithira kimutungira rwimbo rokonora nyamare twe riari utongerie ni nyakumara akethira kimunengira shiringi riga na rimwe ni nyankurukia cokia mugwate ugeni kwa wenture ne kamuketha nyombene asienda kenda bombokenanira ona ini ba Meru tu wenya ini barabe na rieto bate kuina nonto kawe itare ya wenga bana atare abata na ini ba Meru kawe roke ya we to karomba ngugi okaua okaromba ngugi kuina kaunti ne kwina enike alto kawe ra kwira muini etayari na muini ure etayari mureka baichu na no kawe etekete no muini na no etekete nyathai iginto kingi kya mwanya na kyo tujira kona kumakire page ya Facebook ya Mwangaza kwina sani baba ngiba kumarotero mbere na nyabange kumarotero rekamba na tukwaraniria bamwe ibatu irire ojo na wasanii wale wana complain wanasema kwamba kwa nini niliimba wao wana sauti si waimbe vile nasema kwamba kipaji chako kitakufungulia njia hakuna vile kipawa changu kinaweza nifungulia njia kufika kwa Kawira Mwangaza kama sitamuimbia alafu aache kusema ati mimi si Meru maana hili si swala la Meru sisi we are in one Kenya
Ni kama msanii wa Meru akuja imbie gavana wangu Malombe, sita complain. Ako na haki. So huwezi niambia kuna msanii top na alisikia hiyo swala la mama na hakuimba. Huyo ni mtu anachukia mama. Aini kambo te pate kupenya kawira. Na kawira ate barea. Kawira ate rea. Kawira gintu girakuwirie ikichia chake awere yani manto ya kumakia antu sijui aonania bora yani wegintu gitaware kilaundi secha romba rero mwana ro kumakira sini bothe bakumakaunti Meru baratoraniria bokire gavana kagitene kabona Isaac Mutumonto ithingia na tibakethero bagiutatiro kana kono mugongo onto borba kwa thirikari ro marire Mwangaza ijira bona ya na unia mkwera thirikari kwetha hii ni tolelie pato ya sani ora department ya oremi yolela so atoika arimi bakoyo beu nyaba tuto ya sani tolelwe challenge rapo mbako kwaza na in any people who are in power is art is very powerful to kwamba kumetumira for change ikateja mugongo junde mantu ya kureta irundu byo tucoke nyuma na Misiri na ikatukuona twitite Canaan tutubienda Meru County kureta mantu ampathu witia ndwimbo ikuonania kwibo bakurira na tutikurira yani kwa wendo tu implant ya kirundu githuku kyo turikike meto kwa kisindwe gavana to Mutumonto athingie no kuona bo to guthithirwo matharau msanii no kirwa musanii nethere na heshima no togethe musanii no kare na heshima tuti twandwe ne cia ujinga cia kuitokorera report rento Shoro TV weekend kumaja kengina ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma ya biashara bathoko ya maua gukia mateta kwa kagita bakiuga ni barigiritwe kuringa kura kenda gutara atongeria bao murungamiri wa municipal eje ya Maua Timothy Mwenda na areretio ntubo akiari Mwenda ugite biashara ba batarigirwo gutara atongeria indi ni kithorano ki gitombikira kumanya na mathina mwanya aria nande augite thirikari ni kubangana na ukethwa kuri na aithurano bibi kiri ntuko ite kuraja tayari kinya kuandamana nonto na kinya thokone no tuwe tutaitakanjo kwa tuwe tuthethuranirwo githurano turiendaga ngwana tonyere nteto ii kuma umo tumanyawa na ibu ito mweta nyuma ya biashara bathoko ya marikiti ya maua kuraramikira gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto ithinkia MC Duncan Kangwana na murungamiri muci Timothy Mwenda bakiuga ni baregete sabicuku bathikiria babathithiria kithurano watweka batu tutethikira nyuma ntuko 14 batu kanswe mo tutiria na ndi Mwenda na bacokiretie na kubera toka thirikari iraregete mibango no irio kiria kirio ni murimo jokoro jwarigiririe na nkusana nacio iria irario thirikari-ini anchokeria nkatho abiashara ba market cietu inkumenya thoko cietu ichumbite kuriga miaka mingi to magugwithithurano no ntubwa challenges hapa na pale yetu tunachicha thirikari miaka ire mbere ya kwithithwa na tuthina kidogo na kwinthibo kumenya kwira twari miaka karibu ile twaringirwo ni corona itara corona utibu tukumba kwithira ndo thoko cietu kacia ingi kuri miaka ingi ira ne na thirikari yetu ina misuko mingi mno na nio turombera guthomba kwithithurano lakini thai tukwithithwa twina ukiribo kwana twatanirite thirikari yetu yonthe ni watanirite kuma MCS kuma atongeria ba thirikari ne twina kanya ke thai ka ukaria ntunthi na tuthurana ithurano kutena gituma so gituma kira kirario ikiratuma tukare mwiko kwithithurano biomba kuthwa bi free fair na atongeria bara bakathurwo bomba gwitikika na ngavana natumanite na kuwa ithurano ibithwe mibango ithurano ibithwe na inkwenda gwakishira biashara tukambiriria mibango ithurano thayu katureterete mwaka mweru yo ya budget na riu nandi na berite basi kitayari tonto thirikari igetania na thoko cionthe ikibandikithagia ni kenda kwithuranira ni untu wa kithurano kiu twatanite nya mheshimiwa Kangwana twaigisha bara bonthe na kwenda kwenda ithurano twaita kibo tu register biashara tubwithie registers na list ya bara bonthe bakatha bakithurana kenda twaigisha uthe muntu ukeya kuma ome uthe muntu uketha uthe biashara ndene maua ya kuthukithirano bietu so turenda bara bonthe barita biashara maua ibo baketha be participate Dennis Mugendi Weru Wikendi muciini o Maua kaunti ya Meru. Daktari na kurikiria kaumo kathina cia mwekuru kana mwari kuigwa ruru kagita karabethagiro bari na ageni bao ba mweri na gutara kira muntu ombikia kuthithia kenda kunyia ururu bobo
tugire kuri painful cramps ira tuwaire just within normal ria mwekura kuona periods na baingi bawo bakyona tatomba ku kurigiria kana tomba ku manage kinya these painful periods itare so severe. It will just most of the times about 90% people go bena those cramps na it is very severe na it kwa atiko ni kuthikwa na daktari kwa uno ewa agetumia just something like painkillers too ake ria kwena when those pains na ukaya kwa no utumira painkillers na sio roibo kuongereka ile tu hata omba kuona daktari. Kore some other things that we say that omba kutetheria kana a lifestyle change. One of the things that one can do is exercise. Into advice ana very especially by na very by cramping they were very active they could exercise being active taigwa ni gitara games kwa the girl kana nyamo kwa are very active kagitaku that we gitetheria kurigiria cramping itkewe nyingi na no be ko kende na ngoichi yaku still utakwa kunidi kuthikwa na daktari. Kore also wakwena home remedies ila chumba kwa gitetheria kwa wena cramps chumba kunyivia the cramps ni itwe kiongereka. Muno monitu watu ke recommend itu ta warm water bottle kana a warm cloth ukwa ina doje na kamwanki ukaira tu on the body on the abdomen kana on the back nigo agitethera ku reduce cramps ukwa kiona kwa utiko kinindi kuthikwa na daktari kana gutumira ndagano eri kuyingi. Also taking a warm bath. A warm bath helps to reduce the cramps. When I take that periods, na ito recommenda if you possible not take a warm bath, egate no de carry relax muscles, na pia carry relax the muscles share uterus. Still, kinya science, but then you get kinya da automira some teas like the chamomile teas, na the ginger teas to a certain extent. Chona ni teni wa igete theria mwekoro kuri kwewa dago tumia those teas ni kwa relieve the cramps. Lakini again tuligwa okaya kuwa still no call all that na still kuwa pain ikiendelea no bulete kuonwa ni daktari kenda menya kethia kwina thina ngo wiki cause that pain na omba kuona kethira omba gutethera in another way. Naro kirimekire na mikarire ni tugutaro gukone wikiri bwangu ukiri antu bari muno makanisene nera nande batari ukonia ngu iria ibataraga gwikiro kanisene ne ire buru itebujagira. Ni wirigiro bwakwa ni wagiri ntuko ya narua ganko gwate ogeni kirikanya gakaga mikire na mikarire mbita purity nguta gatumenye mikire kanisene iria ithangikagia antu paremwa kuthikira ruteto mwana mwari nekire kirinda na skati endaja etimugwete muno ngwire ethera gwekugwete muno nonanagia muumbireju waku koguo geta nayo kanisene nwagaga gitio kibara nakio ithirwa ukikunikirite bwega ugakionania ome muguru jajuria juetagwa cleavage ugekira nguo ikuthara wagura nguo ikuthara ithirwa gikirithia lining kurigiria ndao gatwikire gatanta au kirimikire ya narua ikira uria kwagirite. Akuru ba kanisa ya Methodist ni mejete amwe kire mamburaja michetho mwanya njaraja karikirite kire kanisa ya Mpuri ni untubura buretete amwe akuru ba kanisa eje kire njira ya kinyabo kwithiro bakija amwe na kinya kurikithia ndini yao. Beria rume kanisa Methodist batirimene kanisa Mpuri na kyote kingi ni kureta michetho amwe na gutigira rume ibakwaraniria ni kirenya kuthira mirimo ya mugambo. Kiatho kiki na mworoto jo kuga inya ya gwetania turi amwe gukurukira inya ya kirundu o mutheru gukurukira Jesu Kristo tonto bonto bobo narua tuchamanite turi akuru ngurukia 1500 twejete nikenda tugatindanira
nuntu babieo mwanya mwanya biria akuru bombite kuthwa baini mwathani twina set piece, twina own composition, twina folk song, twina folk dance, ajua, ndat, volleyball na mantu jangi jama ingi mono. Bezete aza ande waziri wa county government ya Meru na mbakirishite governor Zawere Reverend Isaac Motumanto Ithinkia ikienda tomba kuendelea gupatina today na Arua twezete inya kuona bare ya bokura kana bethiritwe beno kuru bweguru inya botona ni atatomba gusaidiana nabo na one twena mwerekera jo kureta amwe men ikienda inya bongwa bethirwa twi promote mental health na no kumenya challenges ira twithira twina cio both nduke na inya akuru indi amna bubu kanche Methodisti au kanyuma nionekene ne ngucanio na nandi kuringana Bishop Mutwiri au gite thine je nethirite na ibombite kuwatanira na kanisa jegeta na mbere gutambira rutetero mwathani imuntu mwake urari na thina kureta disorder in the church na manto jo kanisa ni rathiririe trustees barathiririe standing committee ni rathiririe bishops synod chiao the stable na tontu bontu bobo baotwe ngugi mission yetu ira nene ikureta antu amwe ni kenda tukomba gukuria kanisa yetu na yombe gwita na bwa mbere narakinya kikaro giki nandi arume bakumba kuthimwa kemirimo mwanya mwanya ni kenda bomba kuthobe no gima mwiri bubwega ntuko eje ni akuru nyabejete ni kenda tukothwa twina kanya ka health gutegerwa miri yetu kwina gutegerwa miri gukuthimwa o akuru kwenderete matinda no tukuthimwa ni kenda tukomba kumenyekana kweri health yetu ni atia ikarekete itagari ria yukitwe kiri michetho eje no u ngwatanero ingi kana kanisa ingi chumbite kuthura achishirikia mwana ntu at the end of it all eteko mataina umite eteko mataina witite mwathani no mura tutumikira so for us ituguritu muno na arua as team always come host this synod men fellowship ready nikenda michetho ya kuruka na kwataniro ya kuruka mbagutana mbere bwega na kinya batwe next year turienda kinya tue kurubethire bena time kwitha bena social day ya go socialize na kwitha bena michetho no nto tukweja kumenya michetho ni ekumba kinya kurikia kanisa tukweja kumenya gukurukira michetho baba ingi ibakuigwa ruteto rwa mwathani Muthuri Muriuki wa weekend Mutijo Kangangi. Chokiri nkatho chia mwanya mutegeri nontu bakwana kanya kugwatana nao nikiri weru weekend thithatu ibwega nontu bakinya kiri ntumiri chiaku kiri kiuria gietu tukubona arweta na mbere ukenera mibango weru TV nkwendera tukobo bwega we ni mitagwantinya Kenya Purity Richard no karimona ndire wetu wa matithio.